so much. Now we'd like to invite our next contestant, who is very much ready to perform on stage, Zenngaihsang, New Lamka, Manipur. Cho nên đi, tôi nói Zenngaihsang ấy chắc cái giải turin đủ sắc na kan lá nè. Duyên ngần nói chim lệ lung lên khờ thăng số bằng cả hay áo building này lâu cả ra lung nộp kia chính là cái gió ha u dâu toàn kế hoa hồng nhà riêng nghi hồng xóa kỳ lâm thần áo cả nôn na dây than em tôi đủ yên bãi cả tao một na tê không ai sẽ khi văn gịch qua kim mi tê ô không phải hoàn tô đam na không bia đình chi lệ tung hồng kia xia rong cả cầm mà mang thang ấy lâu đi cả dâu dâu hi lệ tung cả dâu dâu hi ba xiang tu nâu sinh làm để tu kỳ cầu nang beka lumwanahi thế taing siano na lau kamu bangay anbang huni ve te piom lo nong it na zai lan sani tui pi tung kwa zin bangi tom kali luôn tak na quên pile tui hoa đến hong voai sắc zeli thang van don mai mit swani lung hei ken van gik tua kim mi teo hong pai un to dam na kong pia din chi lệ tung hong kia xia song cả cầm mà mang thang ấy lâu đi cả dâu dâu hi lệ tung cả dâu dâu hi ba xiang tu đô sinh làm để tung kỳ cầu Dipakai. Sang. Itu akan saya thêm. Oh, saya thêm. Okay. Oleh, tu nak cuan kena diktu te tu kau jangan ai thap padang. Hello, Sang.
Hello. You look so beautiful, first of all. Thank you. I'm so sorry that I didn't notice you in the first two round, first round and second round. But from top 30, you start improving yourself and you showed us what you've got. So you've got more and more improvement. And right now, you're one of the strongest contestants in this show. Thank you. And I love your song tonight. I love your music. I love your song, the chord, and every expression, and your stage performance also. Thank you. I'm so. I really, really love it. Thank you so much. Cái po khá khá ron trom puya tir lam ai ni ron che tha chau zel maya mi zo pa in buan thiam nghe ni an soi an ne lo che pa mo ti turin abuan chawa an ne chau vek thu gen tiang deuh khan tira chang khan in beng vir takini ron chengal chuang lawa amaro chu Shoron kal chau zela improvement kha iron por chuak zel maya thuruk mo top 10 china ron por turti te hi nei mo ti turania chuwang chuanin zan in po social tur wang khop mai a chang khan tle min ron chang lut tu kha ar iron khuang che pa mo ti turin arit le luai chep china ma se break it up man le chia china alom khop mai ka be sei sang khop mai che til dang chu soi tam lo meang Hello, ma'am. Sangi, Hi. nahi hoi lua mo. Kon ke pak pi mama. Alo ton kha aniam lam kha nangin nal dewa bol nahi dia mo. Nal dewin bol le chun le athu kha min athei thei ke ya le chu. Banga hoi loe be mo. Future kha lo ton naman chiang kha athu le o kha style le hi thodi athu le min thei ve thodi chi dan deu kha nanangai to di kon dei sa adang teng kha hoi vek hi mo sang ya hoi kon sa siam kon salwa pathianin han bol zol to ta hen Kipake. Hello. Hello. Hello, Zhang. Hello. You look so beautiful. Thank you so much. And then I love your voice a lot. Siam bell ma. Kipake. Your voice so smooth from the low to the top to the highest point. All the transition and everything, and the piano parts and the loudest parts, everything goes so smoothly. I like your stage performance. I like your confidence. I can see through it. You know yourself. You can do it. So you got a lot in you. And avec bi Zenngaihsang hi mo. Tâu pan tu pang petayan mo. Kipake. Ale lo ome sang sang hi aron sai mai buin chu avon hian min vuan o ma fel pathum na ka zai tu lo watia chuan ka thak thei lo ka thu lo ka tia a nervous ma mai ro chu a nervous angai to chuan aron zai thale maya. Are you happy with your performance? Yes, I'm very happy. Okay, that's great. We'll save the Thanksgiving for tomorrow, but is there anything else you want to say before you leave the stage? Yes. Yai ka check mo hon siam sak hon bol sakha palian ke nga ke pa thu hai pen ka gen te ngai kha we make the check like 3 times and 4 times around because we use only keyboard and guitar mo, and it's really hard to sometimes really hard to follow, but he make it beautifully, so I want to thank him very much for this check. That's all. All right. Thank you so much for whoever made the track, and we wish you all the very best in the next performance, okay? Thank you. Thank you. Canadian stay in Fila, Amaru Jin Chashung.